Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. Hakakatnyo trek mentau benai no pra arzakar pra. Kawai ni kiseng balang hakatan Ripoy District, ka Border Youth Organization right nongtung. Kala pelong de kejelang pajba banya pelio jengmon bat ban pan ji kersan ru na ginong sensas nong katan Ripoy. Banya da yikinong song ki basong basa. Hakisnong kapon ki badan hapdeng kejing ya kaja hapdeng kejela Assam bat Meghalaya. Ya kani kejelang la pelong Hamadan maulasnai hakabala khot lang ru yikinong yalam snong ki reurang ba bat kilong san mansan. Kene katan kentop ru yo General Secretary ke HNYF Sengkeme uba sadan ke bla u President ke KSU right nongtong Usam Edmund Shadam kirang ba bakentop yo ba Festar Mangu uba Koren Lingdo bat kiwe. Hakani kejelang hakani kesngi lasim ru ya karai ban penklan ya ke Border Youth Organization right nongtong keseng ke ban thmi theng ya ke bha kamiat jeng kipai ba ke basong basa hakapot hapedeng kejela Assam bat Meghalaya. Hakani kejelang la penskam bat pemenaru ikinung ketkam jang keseng Border Youth Organization right nongtong ya ke ba on kle do ba Thimaya Mangu kum President Wia Small Stand kum Vice President u Paul Stand kum General Secretary bat kiwe de kinung ketkam. Ngi ngela don hatmir jong kajing kelon sar aba pidon lang hang ne ngi don sa ka hok long trai jungi hang tai ngi don la ka hok long trai ngi don kam ri la jong ka hok tamba kumnong in le ngim poi sano wala dang ilong mo kana tigi rang ba reng mata nrengi thra ka don jungi ka im om don nong yelam yangi te la khot khnang ya baro hang ne bangini thir bangini thain lang bani prakhat kumnong in le sibun lengai gi don ki para jungi ki badon ha jingma ha gi jing jar lene ke jing ir ban chong hangeni chaka tela khot lang hang ne ya baro ki khmar rang ba ki nok sun sar ni hang ne bai don lang kumnong in le abi de ba ne om bingin perkhat so ka phang in perkhat kumnong in le ma me ken de kun chen rang jong khasi khara om tang khar kur baro kun yu trem yu kum men happy a persyang man kit je kan ko yong yu trem te kam de tang khar kur baro ngi de kin yu trem ni kwa ban yo ken ya ka hok jadi jok nam jong long chua te kine kin yo nam kala poi perkhat kum kata kelawan ra kum kene ka uso oba yin sedang nong bantung menta te ha bangin tung menta te kum ba ong ni sherman priya ki jingalang da kane ken in thal decision ban trekam orang ini kan ni ki issue kene kam government kam ni kam jungi mana kan Dua ngala persang na duki Islam prapo prapuai prapuar hadin juga jingyo ke state Meghalaya. Bari gini ki isu ki bangilaya kran ki bau kalak tajur. Lana gini pai ke notification kat kena pasam tusan puai. Kanu gini puai. Lagi kuat. Bani ti ya kata ketunrai. Nah try ni berakai dengan keli jingkeli dan malak menjibab. Mangang ladon bentar naduk ke port bila state. Ladon kartan nyu fu arsnem mentah. Islam naduk Islam rupuan ladon lang. Ha ke jingkrong pisah na mentah ke kami state. Tamanta. Ha kini kalampong bisang tang ini organization. Idon na perang kini kirang ba ki batep at ki bomtep. Ha Islam propulai. Propundreu ngalasang ya kawai ka organization. Kita ke UKND, United Nongtung buat keruang. Buat ngiladap organisasi ka council jong ka Karmenglong. Kipiat tu. Bang ada senior advisor untuk buat. Melaya yang kendu buat ubalong MP adu mentaba diran sing inti. ICM KM ngiladap baniakran buat ke Karmenglong. Ngai kane ko organisasi ngampa ban krani kita ki AKA. Melangkan garanti kebejengat. Ngakwa melong pan scam swai kena organisation jupi. Pan scam swai kena kadai belong kat ke office berar ke de ben biang. Melakat. But manu ban yalam ya kena kelanti. Apa perform ya kena ke organisation kadai ben biang kelanti. Klaim kelanti pimla. Hak jing ekran kai mene hoj chuam sedang meeting la syong benya peliu jumut kendiat dengan ka banta. Kawai ke bang Yosngo na kini kiba dan di jengmut banwara kata ke Border Youth Organization kalong bakinum ya keran yu put usam Andrei kini keran ya ke songsuk songsngan bat ya karoi kapar ha kani kathain border hoi kadai ke jing shisha
Namar kum ka KSU, ka FKGGP, ka RBOF, ka HNIF ngilai trai bun tuli kisnam nam tau put sam. Kalau dia ka jingja halum dorbar ngimla ban pen bayu put sam lai notang menyerap ki bri lojong ki basyabe kun suet syabe. Poi wer cak tu jaka. Ka dia ka jingja halum dorbar ngimla ban pen bayu put sam dai tang ban kener kiti ka diang kiti ka mon dengi ban yarap ki paradok parang senam hang tu. Kalau dia halang pi kaju ngila ban le ba kata ngila le. Teka dia ter ki blok 1 blok 2 nakapor sa kapor. Hoy mentang ayo semua ki sur boong ba kamdon syu kajing ipenibor prem korbi bu khasi basa kan katanya. Henry ngimdai ban khain sting pat ya kata. Kajing bam ya penibor syu apreng ki jai bru khasi ban karbi kan katanya. Kalong bakal telot ka kam leno ka jongki. Kadai tangkat ta. Bat ngimla apat ban garanti ba haduk andu kan telot bat la ba unum ya penibor syu. Kawai ka bang ngimdai ban klet. Kalong ba hakabai dai ya kajing ya kamtra ya kajaka ka puta ngi haban bat bi kawai bo kwarbi udai nong syun jugi uyai kentur bat unang yai kentur ngi habru ban smutho ba ka sarkar asam hi bor kawai kam datib hare kan ya kanika jing khri jaka ngni kadai kanika autonomous council jong kwarbi anglong ka batenru na kapor sikapor bat kadon kadau ngilai osngo ba ngilai yo kajing tip ka bajanai ba ki karbi kin persyang kat bala banyo ila kejong kejela na kejela asam banyo ya kata persyang hiru ban kener dagabor sya kejaka kaputa ka badai kejongi bandro ya uta ka map kejongki kata ka karbi state te kum kaseng ngisngo ba dalai nginum sya ba nginum ailat ba shin shiru kejaka ka badai janai kejongi bahkan lek kata ka karbi state but kadon ru kejing persyang banyak penbaik bat kibriu ki badai ki asamis nomor ki asamis kim kwa bu karbi unju ya laga jong jela kalau bapia ka asam tekan don ru kajing persyang na kaliang jongi bat ki seng banyak penbaik bagi asamis ban khanglat kata kajing kwa jong karbi sane nomor ada yo karbi state sane kajing teruk put kanung kut tang hang ni kala bun pai kham syakmat te kata kadi kajing ma ka ba kaap ingi kum kajai bun yo te ban pai biang pat sakani ka border youth organization kumbala lam khamat ki we ki nongkran mena ba lada ki leimi isya ki sarkar asam lani isya ki sarkar meghalaya banyak kerani ke babun ke benta habadai ka roi ka par hakani ka thain border hoi ke jingkali ka banengkong kan bu kin bu kalong pidai ki bat lada ki ong ide ki KSU ki FKGP ki RBOF ki HNIF tangkata adu lupa kalenti banyo jingarap nomor balai kini bro artli sarkar ki susim bai bagi sang halang ki deginong penibor kinong penkulmat kinong dawa ke ba sarkar kami harus jembut Henry lada kami patkum gani ka border youth organization ka ba peni ladi ba kam dadai ba ya kran ya kata jing pun pul usam ya ka bangat sakran kamadian Henry ka kran ba ya ngam ta ka roi ka par hang ta kalenti ka don bat kimla dalai leiru ban ketaj da kumwei pa ka bar ka phang ba gi dei msutho kandala longdo long snam pura ka border youth organization but lada layo ya gini gila jingerap ban penyong suk syong senganya pai ba sani lada ya karoi kapar pai ba sani lada tuklar manu lada yo ya lada syubul layo ya kanu ka mang nak sarkar jela asa megalaya ban sna ya kanu ka jing penbah ya ka syong suk syong senganya kalik kawan lada ka umbam ka umdi lada kanu ka benta jong kibri ka syong kene ka border lada ki sarkar asam lada kata ka karbi anglong autonomous council kawan ban penjat penpra kandai kalenti ka badai bat ka ban penkoloi bat ka ban penbor ya bor artli sarkar ban penbai pul sam kata kalenti kalong banai bi ka PIL po high court namar babalai ka kampur kamsam kadai ka kam politics hendai ka kamroi ka kampar kadai ka hok jong wei po wei brio kadai ka fundamental right kan kum ka constitution jong India kadai ka fundamental right jong wei po wei nong snong ya ba manu rumla ban tukla but lada don bon penjat penprai kum kata ngin ya trai rengkat bat kata ka border youth organization kapan so ulong hadin ngin ya beda ka PIL hapo high court bat kata hi kan sabatai pat ka court bong penbai noi pul samar do kata hi kan wan rakyat ta kalenti jong kajing bai pul sam kane kajing lum ya kene meeting ka bam daksi kalong na ka benta long ban aya kajing sekri ka bapakan na ka benta jong di bai ba nong song hapo jong ka than border namar ngitip abang ilet de gino gi NGO bani kenduk gi
long ya kinong yalam jong ka sarkar komatong na du ki DC ki chief minister ki home minister long ki sai kali jing kali long kaladon em ka NGO long ka ban long kanong yalam lan kanong penilan tio pai ba no kong ke bordar ta ka daw na ka leng jong ki samla jong ka bordar menta ka singi le khnang e kane ka long ba kumbang labu ha kamoto ka long ba bengente ka jai penriu ka basa po bordar kamut om tang yo khasi bade khasi nong tung Ndre long barok ke jaj bandriu ke ba im hapo bordar kata ka long banyo ya ke jingsuk lada de ha ke liang kino ki lat jerap na ka government kita ke de jing tumu jung ni kum ka organization bat kamdon kano ke jing tumu ke mana selendet le ke banle ya kano ke kam ndre ka de bit na ka banta ban de ya ke jaj bandriu ke bala asdang ban du ban syak nyot hapo jung ni ki tan bat kadong ke bangisa